2025 жыл 1 август. Geobas kanalının Koruk айланасын босату иштерин алкагында жашоочулардын үйлөрүнүн дубалдары бузулду. Geobas kanalındагы бузуу иштери уланууда. Geobas kanalının жээктерин ачуу иштери жүрүп жатат. Үйүн бузатабыз. Geobas kanalı. Geobas kanalının Koruk zonасынын бошотуу алкагында Бешкапа көчөсүндөгү үйлөрдүн дубалдары бузулуп жатат. Азыр бул үйдүкү бузулат, бул үйлөрдүкү бузулат. Эки тараптан тең эскаваторлор иштеп атат, спецтехникалар. Geobas kanalынын бошотуу иштери алкагында үйлөрдүн дубалдары бузулуп жатат. Жашоочуларга эскертүү берилип, түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп атат. Dört korkmay. Yol üstüne taşak sarıda jatып almapsыңар суга деген. Мен кантип бузбайсың муну? Карасаң сууну арктын үстүнө салып алсак, мына суу тийип турат. Эртеңге суу көбөйсө кантип агат бу? Карасаң бүт баары наводнение болот да. Ар жакта өзүң местасы турат. Салтандырыңдар. Мына мага кантип компенсация бересиң бу? Водохан зонасында турса. Эгер кызыл китеби болсо, мыйзамдуу үйү болсо, төлөйсүң компенсацияны, үй бересиң. Бирок эмне деп үй бересиң бу качан? Ким уруксат берди сизге могу арктын субъекти болгону? Качан ачытасыз? Ачпа тезирээк шымылдабайсызбы? Мону карап канализация службалары чакыргыла дагы, эгер туалеттен кеткен суу болсо штраф салгыла. Муну кантип бузбайсың? Карасаң муну вообще уят эмеспи? Кара, уже үйдүн үстүнө жанагындай кылып мост кылып салып алыптыр. Туалет бекен ал? Турайчы. Я. Ажеке эмне албай атасыз муну үйдө? Я. Сиз тамашалашып атасыз биз менен. Ана эмне үчүн албай атасыз? Так. Алар эмне үчүн калып калды? Аларга бираз убакыт болду. Тездетиле. Тездетиле. Так, бул жагычы. Досум кандай, жакшыбы? Бияк Жылдызбектик, а? Сиздикиби? Өмөрәлі. Тазалап атасыңар досум? Я. Муну алабыз. Арыкты тереңдетип казабыз. Муну алынат да. Кала берсең муну. Кала берсең, күбейле. Тетик зайнан буша алынат. Бuna zany alınat. Zany alınat. Qara qanday son bo'lib qoldi, betlar ochilib. Bu alınat. Onu alasыңар. Alasın. Qara pochta ariq to'lib qolganda tetigini olib qo'yinglar. Bu ko'prikda alg'ida keyin emetemiz. Keyin uni ariq tozalagandan keyin qo'yamiz. 1,5 metr тазалаш керек та, глубина. Қара, почти толып қалғанда. Асты неме тазалайды да, ваткоз. Ваткозға береді. Біз арып тазалап берелі, беттерін ашып. Алар өзі тазалайды. Ваткоз тазалайды да. Арып қана. Монш болып қалған барып келіп. Ya, bekler da. Yemeğini. Kayka koy o zaman. Anlaca koysa olur mu? Mümkün, çeşili olur.
Azdan balık duruyor mu? Var özleri buz oda içilen buz oda. Azı içilen buz oda. Bunday giriyor. İçilen hem arlap arttırgan tüm fos geçiyorsun sen. Narko etmete sana tüz getir. Hoşça kalın. Aleyküm assalam. Так, мына каналыбыз туурабы? Так, Замир. Архитектор Замир. Так, сен карап атасың досум, э? Буларды өзүң контролдоп атасыңбы? Özleri buz oda. Малада özleri buz oda. Özlerine koyup verdik. Ооба. Bundan tigilgen analарды өзүз buz alsaydı. Teknika menen giре турган жери. Ооба, карачы, почта арып жок, карачы, арыптын үстүнө салып алышкан. Кай жака жылармы олар? Я. Саламатсыз ба? Кандайсыз? Оларчы? Бузат, а? Onlara kadar buzu attı. Buzu attı. Karavan sörü salı attı üstüne. Ya. Yol boyu değil mi? Adam da yol yattı yerine bulursa kıyın efendim. Ya. Aha kara. Tandırdı beni. Nerede özüm bestes durat. Sal tandırını da. Onun üstüne вообще монет koyup saldıra. Ya. Ya. Olar çıkar aç. Bak taraf işte. Kançaga çıkartma kulübün nasıl? Ena azat 30 çıkar mı? 30'dan çıkmak mı? Ya. 20 santimetre. Çekeyle, iki karısı. Bunu hazır muharifı fazlalap ekşek etsin, fazla bütünle sırası yetişiriz gerektir. Trende fazla gerektir. Erken вообще bu yak ne var demiyorlar. Tamam bu ya. Bu yolu suyun üstüne çıkıp jatı altınlarga ece. Bu yol üstüne taşak sarılı jatı almapsınlar suğa deyin. Ay ece. Sudun üstüne jatı almapsın. Hadi bir yol verin taşak sarılı öyle. Ay ana yat kadın sörü yat o sar pasına koyapsın. Hadi bir yol. Bunlar kanalizasyon. Karan ece bunlar kanalizasyon mı? Kana. Kanda yapayım. Teşekkürler. Kara. Kana var mı? Ya. Kara. Onu kara kıla. Akıncan hiç. Onu kara kanalizasyon sucubaları çakırgılardaki eğer tuvaletten ketken su bulsa ştraf salgılar. Allah'a karap durun. Buna kara. Buna. Bunu algıla tezini. Gel öyle hemen kim kamera ver. Arkitektor. Bir poşet olup kalıp durdu. Kara. 30 santimetre 20 bir kadar çıkar mı? 1,5 kadar çıkar. Ha. Kaç hoş geldin? 1,5 metre hoş geldin. Onlar da jılavut naracak. Evet oğlum. Kız yetişkili gönder. Ya. Allah. Yıldız be. Sen açar işte odasında Tuğan'ım. Sen açar işte odasında. Kara. Düşünün öyle bir. Yok bozuklar bu oldu. Bir seçeyim. Bundan alış gerek de. Muslu karaçı. Nefes salı aldı. Buraya demez be. Selamun aleyküm. Hacım. Kandan jaksı bu. Uyku pişti bu. Tak, hacım merhabasın. İyisi gelin bir Hacı gel, size kim ruhsat verdi bana üstünü koyganına?
kim ruhsat verir sizge bu arıtma üstü bektik bolğunu? Oldu açtınız. Kaçan açıp atasız? Açpa tezirek şıngıldabaysızbı? Уже elleri açıp bütüştü уже. Uyat emes, karаңыз çoğun neme kanalın bетін tosып koyupsun. Karang, ol jakты совсем тос жоқ, арықты жоқ кылып коюпсуңар. Қана өтсе болобу экен тиягына? Я. Карачы, өрдөк багып жүрөт. Я. Bunu kazor eкен. Mo үйдөрчү. Ya. Mına kadar tetiyaktan beri үй eкен, Samurбек. Bu kanalda bu sizdeki mi? Nar jakta emene tallar var eken, bir naves var eken. Alıp koygula эже. Makul mu? Qanday ajım jakşı mı? Sizde jakşı mı? Har bir yon kiremiz be. Ya. Bәріне кіріп шыққанбыз. Em kirip çıkan ben iştiv etmeysin sen için. Kana görsöt. Buna gördün mü? Buna vadakranın zonu be qanday beresin. Keregi yok bu жерге kompensasiya hech qanday to'lanmaydi. Vadakranın zonunda turadi. Buna tetikinde turadi o'zining svori. Buna ko'rinib turbayık buna ilgari bu yerdan qurgan. Soyuz mezgilinde, Orus'tu mezgilinde bu yerga çeken qurgan. Orus ketdi, bo'ldi, bunani qo'shdi. Buna turbayık. Ne bak, qanday kompensasiya to'laysan? Vadakran zonada tursa. Buna moğa qanday kompensasiya beresiz bu vadakran zonada tursa? Eğer Kızıl Kitebi bolsa, Muzamda üyü bolsa, to'laysan kompensasiyani uy beresin. Bak emne de uy beresin bu kaçı? Jamrek başı. Emne de uy beresin bu? Aytsanız qanday uy beresiz bu? Yok, men aytib o'tpayman. Emen, kim? Jilga aytib o'tpayman. Hech qanday kompensasiya yo'q. Buzib alg'ilab atiradi. Buzib to'sqilib arib tozalashimiz kerak. Monda qalg'iladi, tushundinglarmi? Monda qalg'iladi, tushundinglarmi? Alayhissalom. Buna. Qaram, arıqni совсем to'sib oldi. Olchi, alt etigim. Buna. Buna qarachi buni. Buna badaqlarni zo'rni turadi. Hech yerda ariq yo'q bunda. Bu qanday sen kompensasiya beresiz? Demak, Yıldız. Vadakran zonada tursa, buna qara suvning üstünde tursa, sen qanday buga kompensasiya beresiz? Давайте bata iştegile. Bunu qanday buzbaysan? Qarasang bunu вообще uyat emas bu. Qara уже uyning üstüne janagıday qilib mos qilib salib olibdi. Bunu qanday buzbaysan bunu? Qaram, narıq dolu bütündür. Yo'q narıq, hech deme yo'q. Qayerdan suv oqadi? Давай срочно buzg'ila ishtegile bilim, tushundingmi? Buna moni qanday olbaysan? Qarasang uyning üstü, kanalning üstünde tursa, qara suv qayoqdan oqadi emi? Kim? Yıldız. Qarasang suv yo'q buna. Qancha 20 santimetr chiqadimi o yer? 20 da chiqmaydi. Yo'q deganda beri 1,5 metr bo'lish kerak suvning terangligi. Limon qanday buzbasın aytsan qara. Azamat qanday yo'q. Ema, Zamrek başı. O qarasam suqqa terengde qancha beri degende 1,5 metr bo'lish kerak terengdagi ariqdan 1 metr bo'lish, ya. Ne qanday buzbaysan bu? Qarasam suvni ariqning üstüne salib olsa, bu suv tiyip turadi. Ertenglar suv qo'ysa qanday oqadi bu? Qarasam bit barib navadeniya bo'ladi. Buna qara, onu qanday olbaysan? Üstüne chiqib yotib olibdi. Qanday olbaysan? Salomasiz bergan. Buna onu qanday olbaysan? Qarasang, qanday olbaysan onu? Qara. Ariqning üstünde jatsa buni. Alish kerak da srochna. Azamat qanday ekan? Qarasangmi onu? Qarasang, Zamrek Bashiyev. Bunu qarasang qanday olbaysan bu? Qara, suv qayoqdan oqadi bu? Qanday kompensasiya bu? Qaysi kompensasiya? Sen biron yerini alib o'tasizmi? Uying buzib o'tasizmi?
Водохранный зону освобождаем. Водохранный қорық зонаны бошатып отырмыз біз. Қарай мына, ұят емес бұл арықтың үстіне салып. Моған қара, вообще бұл арықтың үстіне жатып алып тұр. Ұят деп, қандай бұл? Мына қара, мына арықтың үстіне шығып алған. Моған қара. Мына қара, мына забор еле тұрады. Жүшін заборды үшін алдырбайсың деймін да қара. Қанам ол жерде канал. Тосып алған бүсінде жоқ бұл. Қанам ол жерде канал. Я. Мына көрдің мұна. Бұл тазалаш керекті. Қара. Жылдыз не қиыншылығы бар айтсаң. Водохранный зона алдық, түсіндің бе? Алдық, бұл мыйзамсыз, ешқандай компенсация қаралбайды. Бұл мемлекеттің жері, қорық зона. Тазалашуыз керек арықты, қара арық болып қалған. Қарма, суын үстінде тұр. Бұға ешқандай компенсация жоқ. Қара, не компенсация бересің бұғачы? Суының бойында тұрса. Жедек айтам да. Мына қара. Но хотя бы онда курса дело другое. Хотя бы. Мне вот компенсация төлейсің бұға, суының борды, су үстіне жатып алса. Еш нәрсе төленбейді бұға. Только алыш керек болды, арық тазалашуымыз керек. Оған қарасаң, вообще суының үстінде жатады. Бұл жерде ішке етіп атып тұр, да, тура. Мына жұмыс бар екен. Тезірек қимылдаш керек та бұна. Мына суының бойында челді. Мына ескі строениясы. Көрдіңіз бе мұна? Мына. Мына. Мына ескі строениясы. Көрдіңіз бе? Даже мына бұл жерден алса деле болады өзі. Негізі мұна. Азамат Қанбек. Мына ескі строениясы. Көрдіңіз бе мұна? Ауа. Мына орыстың мезгілінде мұға құрған. Орыс кетті мұны қошты. Билет нарушениясын қылғанынша. Ескі көрініп та. Мына тетігінен тұрады ескі. Мына қарашы, ұят деймін. Как это так? Как это так? Бұнда болмақ біле. Ұят емес пе? Қарам, ол емесін үстіне құрып алып тұрмын. Қарашы. Өткенде келгенде алдап сізге тапшырып беріп кеткен болшық. Ошол ойдан қалып кетті тұрмын. Көрдіңіз бе? Детектарынан бері мына. Мына бір пролет алыныш керек. Түсіндіңіз бе? Ауа. Ажекемді үшін албайтасыз. Ұқпайтасыз ба? Қана алғаныңыз. 3 айдан бері отырады. 3 айдан бері мен сізге айтқан оны алыңыз деп. Үшін албайтасыз. Қана алғаныңыз 3 айдан бері тұрады. Мен 3 ай мұрда келіп кеткен ол жерге. Не, сіз тоғытпайсыз бізде. Тезірек алыңыз. Егер албасаңыз бұл техникаға бұзып талқылап алады. Түсіндіңіз бе? Мына канал көрдіңіз бе? Мына қарашы. Ештеме жоқ каналдан. Каналдан даже каналды арықтай албайсың да. Так, оны еме, кем? Наржағычы? Қарашы, арық жоқ мұны кен. Еті канал емес, арық. Уста келбесе, чоң бойға жеткен ұлыңыз бар екен. Іштеш керек. Қарашы мұны. Мұны қара. Арықтың бойында, мұны қара мұны. Полный алыш керек барды, полный. Даже қимылдап алып тұр, көрдіңіз ба? Так, Заврел Павлович, теге Азамат Қанбекович, Өмірәлі Абдалович, өзіңіз шоғы бұяқты бүгін ұсыл тәркілі. Мақылы, ұсыл тәркілердағы Нұрбақыттан башқада кішінекей техникаларды бергілі. Мақылы, техникаларды бергілі. Оны қарап, жаңағы үйдің астынан кеткен арық па? Мына. Қандайсыз? Мына қара. Берке, есін шақыр, ежеке беркеңіз. Қана еркек жоқ бұл жерде. Шақырың. Ұқтап атса керек, а? Қарама оны. Ештеме жоқ бұны. Онда емені қарағылы жолды чу.
Tuvalet peken al. Tıraş. Ha. Ha, tıraş mı? Su var. Su var. Ha. Ya. Ne ola ne alıp tuvat atalım. Şey onu algılat. Şunu gör emek kim? Alış gerek de bunu yemeği içine salıp alıp siz. Alış gerek bunu çok. Hiç ne olmaydı. Alınız badaklarınız onu boşalt kula. O biraz продолжает строить он. Короче, оны өткенде айтқан білем алғыла деп. Ол тетігіне айтқан алғыла деп. Мына қара, бұл жерде бүт, мына жерде мал қойды емес бияққа түседі болып жүр. Айтқан алғыла деп, албақсыңар ғой. Я. Оны аштырғыла срочно бүгін үшін еме. Замек бәшік, оны чалып айта алсын бүгін, түсінің бі? Айт, бүт тазалап қойшына айтты нағыла. Мына жағын тазалап соны қаяқ тұрасың. Ажекеп не алып айтасың оны үйде? Я, сіз тамашалаштыңыз біз менен. Ана мен үшін алып айтасың. Алыңыз бізге. Все, бүгін келіп техникамен бұзғыла. Ава. Все. Мұны азыр еметеміз. Өзі қанша шығады бұл жаққа? 500 метр. Бұл жағы ше? Бұл жағы бақансың. Тетіге емеге шейін, Османоваға шейін. Көрі, күшті, Замирек Байшыр. Бұл жаққа таштайсың, Нұрбақыт мен, еме балдарды бияқ таштайды. Мақұл бұл? Жылыбек Сатан, жұмысыңыз абдан начар. Жұмыс начар сізде ше. Сіз же бізбен тамашалашуда, же іштегіңіз келіп айтады, одно из двух. İşteseniz yaşına kaldı işteniz. İşteseniz что делает? Ары жалып кетіңіз, башқа балдарды қойылы iştетіп балдар. Түсіндіңіз бі? Все, давайте, бүгін көргенше мен аяқтады.